Gospođo tajnice, molim vas da gospodinu Stefanoviću predočite njegovu izjavu iz 2003. godine, a to ćete u svezku s dokumentima pronaći pod brojem 7416, što je broj po 65 ter, pod kojim je ta izjava unesena u elektronski sustav sudnice. I to je izjava koja je uzeta i potpisana 12. februara 2003. godine. Molim vas da predočite tu izjavu svjedoku. I zamolit ću gospodine da pogledate prvu stranicu te izjave i da mi kažete prepoznajete li svoj potpis na ovom dokumentu. Da, ovo je latinični potpis, ali ne govorimo samo o potpisu. Ja kažem da, potpis je najvjerovatnije da. Gospodine Stefanović, da li je to vaš potpis? Gospodine Stefanović, molim ću vas da odgovarate na moja pitanja. Imaćete priliku objasniti, ali potrebno mi je da odgovorite na moja pitanja. Nakon toga možete objasniti vijeću što želite u vezi s tim takozvanim dogovorom. Dakle, zamolit ću vas da pogledate posljednju stranicu ove izjave koja nosi ERN broj 01191880 i pogledajte da li tamo vidite svoj potpis ispod datuma 12. februar 2003. godine i molim vas da mi potvrdite je li to vaš potpis. Gledajte, gospođo tužiteljice, samo da vam pojasnim, ovo jeste moj potpis, ali je najverovatnije da sam ja potpis. Mogu samo da pojasnim, ovo pošto je vrlo važno, ne mogu da govorim više o toga. Jer odgovor je da i ne. Ili to jest vaš potpis ili to nije vaš potpis? Meni nikada ne dozvoljavate, imam primjedbu, meni nikad ne dozvoljavate da prekidam svedoka, da upadam u reč svedoku i uvijek insistirate da svedok ima pravo do kraja da se izjasni. Zahtevam da postupate na isti način i kada tužilac ispituje svedoka. Gospodine svjedoče, potpuno je jasno da ste u ovom trenutku neprijateljski raspoloženi kao svjedok prema tužitelju. Imaćete priliku dati sva potrebna objašnjenja, ali molim vas da prvo odgovorite na pitanja tužiteljice za da ili ne, a nakon toga ja vam to svakako jamčim, imat ćete priliku objasniti sve što želite u vezi s ovim dokumentima. Ali sada smo kad trebate odgovoriti da li prepoznajete ili ne prepoznajete svoj potpis. Apsolutno nečno. Ja bih službenik navoda, apsolutno ne imam nikakvu ljutnju prema ni tužiocu, ni prema vama, ni prema okrivljenom Šešelju. Znači ja ravnodušno govorim, ovdje sam pod zakletom. Gospodine sudija, ja sam hrišćanin, ja sam zavetovan u crkvi da ću da govorim istinu i uvijek ću to raditi i prema tome ovog trenutka dobro vodim računa o onome što pričam, a daleko je toga, Bože me oprosti što kažete da nekoga neprijateljski posmatram kao što je gospođa Dalsa koja se susreo u Beogradu istom ovom ovdje ovim prostorijama. Ona je na mene ostavila jako lep utisak, mi smo pričali o jako finim stvarima, pričali smo nešto što ja vrlo rado se sećam i prepričavam čak kad se sretnem sa mojim prijateljima i nemam niti jednog razloga da ne volim tužitelja. Pogotovo što smo sat i po vremena ovdje, ja sam tada se borio za svoja prava da dobijem novčanu nadoknadu koju nadam se već obećali su danas ili eventualno sutra da mi daju za ovo izgubljeno vreme. Znači nekakve znači, kod mene sigurno nemate problem oko toga da ja nekoga mrzim, ja ne smijem čak da mrzim i malo mi je to neprijatno da čujem. U redu, gospodine Stefanoviću. Monsieur Stefanović, vous avez rencontré le procureur quand? Kada ste se vi tačno sastali sa tužilaštvom, jer ja to zato čujem prvi put. Moj utisak bio da ste vi netragom nestali.
Vous l'avez rencontré quand? Kada ste se sastali sa tužilaštvom? Bezbroj puta. I dakle sad ne treba mesto, ja možda ste pomešali, onda ja sam Aleksandar Stefanović, svedok, još jednom identifikacije moje. Ja nikada nisam se krivio od suda, uvek sam se javljao, odazivao pozivima, uvek dolazio tu i ne znam odakle sam nestao sam. Bon. Predsjedavajući sudija, u redu. A kada ste se posljednji put sastali sa tužilaštvom? To je meni problem da ja lociram vreme, ali mislim da je to bilo, nemam pojma kad je bilo vremenski tačno, nemam šanse da se setim, ali znam dobro da smo u polemičkoj raspravi raspravljali o tome, uzmem da ona dolazi iz jedne druge civilizacije, iz Amerike, da vidimo šta je to zločin i za naše evropske prilike, pa smo raspravljali o Napoleonu, koga istorija karakteriše kao pozitivnu ličnost i o Hitleru, koga istorija stavlja vrlo negativnu konotaciju, a radi se o dvojici ljudi koji su vrlo slične stvari radili u svom životu. Razpravljali smo o tome da je moj sin od zračenja posle bombardovanja NATO avijacije dobio rak limfnih žlezdi, da sam proveo 2 do 3 godine agonije imao u lečenju deta koje je na sreću dobro završeno, ali da ta agonija još uvek traje, da su posljedice neverovatne, da sam rekao kakva je odgovornost tada čelnika NATO pakta, Wesley Clarka, Jamie Shea ili Solani ili bilo koga, koji su bacali sa bombama osiromašeni uranijum na Srbiju. I gledajte sad jednu stvar. Molim vas onda završim. Da, gospodine, ali zbog čega vi ne odgovorite na postavljeno pitanje? Predsjedavajući sudija vam je postavio pitanje. Kada ste se sastali sa gospođom Dal, tužiocem? Sudija vas nije pitao čemu ste razgovarali, već vas je pitao kada ste se sastali i koliko puta. To je bilo postavljeno pitanje. Da li biste mogli da odgovorite? Ja sam pre par meseci bio u ovim prostorijama sa gospođom Dal, pre toga sa gospodinom koji se zvao Saks, mislim da je i on bio tužilac. To je bilo možda pre godinu i po dana sa Saksom, znači pre par meseci sa gospođom Dal. To je konkretan odgovor. Bon. Predsjedavajući sudija. U redu. Gospođo Dal, izvolite, možete da nastavite. Tužilac Dal. Časni sude, ja sam se sastala sa gospodinom Stefanovićem pre nego što je počeo ovaj predmet i to je bilo u septembru, 18. septembra 2007. godine. Gospodine Stefanoviću, na vaše izjave 12. februara 2003. godine nema pravo da sama svedoči dok joj vi ne postavite pitanje. Ona samo postavlja pitanja svedocima. Bon. Bien. Predsjedavajući sudija, u redu. Comme le témoin ne se souvenait pas de la date, pošto svedok nije mogao da se seti datuma, a précisé la date. Stoga je gospođa Dal precizirala koji je datum u pitanju. 18. septembra, da li je to bilo 2007. ili 2008. godine? Tužilac Dal, 2007. časni sude. Bien, alors, monsieur le témoin, predsjedavajući sudija, u redu. Gospodine svedoče, gospođa Dal nam kaže da ste se posljednji put sa njom sastali 18. septembra 2007. godine. Da li se slažete sa tim? Ja ne znam kada se sastao, kako prema tome moguće da je to vela bilo. I neka potvrde da smo ovako pričali. Rekla je da je završila osnovnu školu u Bostonu. Jedan jako prijatan razgovor s njim.